to get into we're going to see the correlation between inverse and composite function as examples. Contoh apa hubung kait antara fungsi songsang dan fungsi gubahan. Okay, so this is one example. Kalau kita ada fungsi songsang dan kalau kita nak cari fungsi g, kita di dalam fungsi gf kita kena masukkan fungsi inverse of f ke dalam fungsi gf. So bila kita masukkan, dia akan jadi f and f inverse, which nullifies the values. Tapi kalau kita buat fg, lepas tu kita letakkan inverse f dekat sini, dia takkan apply sebab dekat next ni ada g. So it must be, dia punya term kena sama kalau kita nak nullify ataupun kita nak kick this f. So kita akan untuk dapatkan g lah. Okay, so for example, okay, ni contoh soalan. Diberi fungsi fx is equal to x plus 4 and gf adalah 5 tolak x bagi x. Lepas tu dia suruh cari fungsi f inverse and fungsi g. So fungsi g ni kita akan cari kat sini lah. So untuk kita cari f inverse, kita perlu buat y sama dengan x tambah 4 yang jadikan x sebagai subjek. So y minus 4 equal to x plus 4 minus 4. So kita akan dapat x sama dengan y minus 4, ataupun kita gantikan semula f inverse sama dengan x tolak 4. Okay, so kita dah dapat kita punya f inverse kita adalah x tolak 4. So untuk kita cari g, untuk kita cari fungsi g, kita cuma perlu masukkan ke dalam fungsi gf, which gf x is equal to 5 minus x over x. So kita akan masukkan gf and kita akan masukkan fungsi f inverse. So dia akan just masukkan je macam biasa, 5 tolak kat sini lah, x tolak 4. X tolak 4 bahagi x tolak 4. So kita akan dapat 5 tolak tolak x, and tolak-tolak akan yang ni, tolak-tolak kerja positif. So tambah 4 minus x bagi x tolak 4. So akan dapat 9 tolak x bahagi x tolak 4. Okay, so kalau kita nak confirmkan betul ke tak ini adalah fungsi g, kita boleh masukkan balik fungsi f ke dalam fungsi g tadi. Lepas tu kita tengok dapat ke tak 5 tolak x bagi x. So kita cuba jap. 9 tolak fungsi x adalah x tambah 4 okay, bahagi x tambah 4 tolak 4. Okay, so 9 tolak dengan 4 akan dapat 5. Lepas tu just tolak x bahagi dengan x tolak 4. 4 tolak 4 dapat kosong. So dapat ni lah, kita dapat balik fungsi gf kita. Okay, so there's the first case. So for the second case, dia akan nampak something like this. Okay, so for the first question, dia macam biasa je lah. Kita masukkan je nilai fg 4, kita akan buat 6, masukkan 4, tambah 7, kita akan dapat 6 darab 4, 12, 24, tambah 7 is what, 31. Okay, so that's for A. For B, kita nak cari gx. Okay, so kita tahu fg x sama dengan 6x tambah 7. Kalau yang case sebelum ni, kita ada fungsi f ni
tapi kita nak dapatkan fungsi G. So kita akan buat F inverse untuk nullify F ni, untuk kita kick out F daripada dia punya function untuk dapatkan G. Tapi kalau untuk yang ini, hold up. Okay, kalau yang ni pula, dia tak bagi fungsi G, so kita tak boleh nak buat G inverse untuk kick G out. Tapi dia bagi fungsi F. So apa yang kita boleh buat is kita just make G as a subject. Okay, I will show it to you guys. Because we know this function adalah kita dapat daripada kalau fungsi G masuk ke dalam fungsi F. Okay, so kalau kita boleh wakilkan Gx tu sebagai Gx sajalah. Kita akan buat something like this. Gx plus 4 equal to 6x plus 7. Okay. So from here we can just, kita boleh solve macam biasa je lah. So 3gx part yang akan pindah sebelah, 6x tambah 7 tolak 4. So akan dapat 6x tolak 3 gx. Lepas tu 3 ni pun kita akan pindah sebelah. By all means just bagi 3. So ni pun akan bagi 3. So gx is, this is 2, 3 bagi 3 ikut 1. So kita akan dapat 2x tolak 1 lah. So ini kita punya gx. Okay, so kita nak tengok betul ke tak kita punya fungsi gx. Kita boleh buat balik lah. Kita cuba buat balik fungsi gubahan dia, which is g in f function. So kita buat 3 darab 2x tolak 1 tambah 4. So 3 darab 2x akan dapat 6x. 3 darab negatif 1 akan dapat negatif 3. Is it? Okay, sorry, I had a mistake right here. Okay, it's actually dekat sini sebenarnya tambah kan. Kat sini sebenarnya tambah. Okay, sorry. Tersilap. So this is actually plus 1. Okay. So this is actually plus 1. So kat sini pun akan jadi plus. Okay. So 3 darab 1 akan dapat 3 tambah 4. Jadi kat sini kita akan dapat 6x tambah 7. Samalah dengan kita punya dekat dalam yang dia bagi ni. Okay. So those are two ways. Itu adalah dua cara yang korang kena tahu macam mana nak handle soalan function. That's pretty much it for function, I guess. Okay. So this is practice question if you guys like macam nak buat dulu. Okay, I'm going to do it too. So soalan first, G inverse just gx equal to 2x plus 1. So y equal to 2x plus 1. So y minus 1 equal to 2x. X equal to y minus 1. X equal to y minus 1 over 2. So g inverse is equal to x minus 1 over 2. Second question is G inverse just, okay, so in this case we are going to just put G inverse in H function, which is G x minus 1 over 2 sin F. Okay, so plus 6. Okay, so this will be 3x minus 3 over 2 plus 6. Yeah, so this will be 3 over 2x negative 3 over 2. Negative 3 over 2 is negative 1.5. So akan dapat 4.5 is what, 9 over 2. Is it 9 over 2? I believe. Okay, 9 over 2. Okay, so this I'm gonna put 9. So I'm going to pause. Okay, I was fetching the calculator though. Okay, so yeah, it's 3 over 2x plus 9 over 2.
So the x kita gantikan dengan 9. So hash g minus 1 9. So 3/2 darab 9 tambah 9/2, going to put in calculator. So I got 243/4. Okay, so I got this. So this is pretty much it. Okay, so for my calculation. Okay, this is one more question if you guys like want to try it out. So this is just g inverse gx equal to 5x plus 2. So g inverse into y equal to 5x plus 2. 5x plus 2 equal to y. 5x equal to y minus 2. So x is equal to y over 2 over 5. So g inverse is x minus 2 over 5. Okay, so dia nak masukkan 6. 6 minus 2 over 5 is going to be 4 over 5. Okay, so that's the first question. So SG, yeah, SG we're just gonna put the G in the H, but the H got this though, so it's gonna be a bit long. I'm going to erase this for a second. Okay, so it's going to be SG x 5x plus 2 to the power of 2 minus 4, 5x plus 2 plus 3. Okay, so 5x plus 2, 5x plus 2 minus, I'm going to expand this. Okay, so we're going to expand it. So 4 times 5 is 20x. 4 times 2 is going to be equal to 8 plus 3. So this we're going to do some multiplication. 5 times 5 is 25x squared plus 10x plus 10x plus 4 minus 20x minus 8 plus 3. So it's going to be 25x squared. Oh, this is 10x plus 10x minus 20x. So it's going to be, there will be no x. Okay, so 4 minus 8 is negative 4 plus 3 is going to be negative 1. So it's going to be negative 1. Okay, so SGX is equal to 25x squared minus 1. Okay, so this is pretty much it for the video. I'm going to post some question. This is going to be the next video. Just questions that I'm gonna do for practice for this chapter before I get to the next chapter. So yeah, see you guys on the next video.